Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledate prenos iz Republike Severne Makedonije iz Kumanova, a povod je 110 godina od Kumanovske bitke. To je bila značajna i čuvena bitka koja je označila, bila je uvod u kraj Balkanskog rata. Bitka je trajala 2 dana. Tada je bilo, kažu istoričari, magla i bilo je hladno. Danas je lepo vreme, zbog toga i danas na skupu veliki broj i zvaničnika i meštana. Tu su zvaničnici, državni zvaničnici, zatim predstavnici lokalnih samouprava i Srbije i Severne Makedonije. Tu su meštani susednih gradova, tu su udruženja boraca. Na mestu gde se odigrala Kumanovska bitka podignut je spomen kompleks Zebrnjak. Ovaj spomenik je podignut 1937. godine i samo 5 godina nakon toga je i srušen. Počela je obnova pre 10 godina. U spomen kosturnici su kosti poginulih srpskih ratnika, a iznad spomen kosturnice je izložbeni prostor. Tu su izložene i fotografije i dokumenta i podeljena izložba na 3 dela, oslikava period pre Kumanovske bitke, za vreme i nakon Kumanovske bitke. Srbija je uložila 70 miliona dinara da sanira ovo zdanje, da ga sačuva i ograđeno je potpuno i sačuvano. Sada ćete na početku prenosa čuti prvo trubu. To je znak trube za povlačenje osmanske vojske. Poštovane dame i gospodo, uvaženi građani Republike Severne Makedonije i Republike Srbije, dragi prijatelji, okupili smo se danas na brdu Zebrnjak u neposrednoj blizini Kumanova kako bismo na dostojanstven način i sa puno poštovanja i pijeteta obeležili 110. godišnjicu Kumanovske bitke i slavne i veličanstvene pobede Vojske Kraljevine Srbije nad vojskom Osmanskog carstva. Povodom obeležavanja 25. godišnjice od pobede u Kumanovskoj bitci, na brdu Zebrnjak podignuta je ova spomen kosturnica u čast i slavu poginulim ratnicima kao simbol stalnog žrtvovanja Srba za svoju slobodu i slobodu svih naroda na Balkanu. Spomen kosturnica je sagrađena od bazalta i armiranog betona sa izgledom neosvojive tvrđave i simboličnim kandilom na vrhu koje je gorelo nad kostima poginulih ratnika. Svetlo iz kandila je moglo da se vidi sa velike daljine. Spomenik visine 48,5 metara delo je beogradskog arhitekte Momira Korunovića, dok je freske u kapeli i kosturnici uradio Živorad Nastasijević. Svi radovi, sjaj, veličina i simbolika spomenika smetali su savezniku Srbije u Prvom Balkanskom ratu, Bugarskoj, koja je tokom okupacije ovog prostora maja meseca 1942. godine porušila kulu na spomeniku, dok je osnova ostala ista. Državna komemorativna svečanost održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a u organizaciji Odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, Ambasade Republike Srbije u Skoplju i grada Vranja. U to ime pozdravljamo uvažene predstavnike Vlade Republike Srbije, Odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije,
predstavnika Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije i predstavnike Vojske Srbije. Uvaženu njenu ekscelenciju Nevenu Jovanović, ambasadora Republike Srbije u Republici Severnoj Makedoniji. Uvaženu njegovu ekscelenciju Dragana Jaćimovića, ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Skoplju. Njegovo preosveštenstvo, vikarnog episkopa Remezijanskog Stefana i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Uvažene poslanike u Sobranju Republike Severne Makedonije, gospodu Ivana Stojilkovića i Miroslava Jovanovića. Uvažene predstavnike Armije Republike Severne Makedonije. Uvaženu direktorku Uprave za razvoj i unapređenje obrazovanja na jezicima pripadnika manjina u Ministarstvu za politički sistem i odnos među zajednicama Republike Severne Makedonije, gospođu Rozitu Blagojević. Uvaženu gradonačelnicu opštine Staro Nagoričane, gospođu Žaklinu Jovanovsku. Delegaciju grada Kumanova. Delegaciju grada Vranja na čelu sa zamenicom gradonačelnika Vranja Zoricu Jović. Uvažene predstavnike Udruženja organizacije i partija Srba u Republici Severnoj Makedoniji. Uvažene predstavnike Republičkog odbora SUBNOR-a, Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. Savez udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1918. Savez potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. i poštovaoce. Zahvaljujemo se Republici Severnoj Makedoniji na gostoprimstvu, uvažavanju tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i negovanju izuzetno dobrih međudržavnih odnosa Severne Makedonije i Srbije. Kumanovska bitka jedna je od najznačajnijih bitaka u istoriji srpskog naroda i svih pravoslavnih naroda na Balkanu. Ovo je bila bitka u susretu i vođena je 23. i 24. oktobra 1912. godine u okolini Kumanova tokom Prvog Balkanskog rata između Prve srpske armije i Osmanske Vardarske armije. Zbog nedostatka obaveštenih podataka gde se nalazi neprijatelj i slabog izviđanja usled loših vremenskih uslova, na sam dan bitke došlo je do iznenadnog napada Osmanske Vardarske armije na Prvu srpsku armiju. Zahvaljujući smelosti i hrabrosti srpskih oficira i vojnika, dve srpske divizije odbile su osmanske napadače i održale se na položajima. Iznenađena otporom, posle dvodnevnih ogorčenih borbi, Osmanska Vardarska armija je potučena i krenula je u povlačenje. Po okončanju bitke, Prva srpska armija je imala 723 poginula, 3441 ranjenika i 603 nestala vojnika, dok su gubici Vardarske armije bili mnogo veći, oko 1200 mrtvih, 3000 ranjenih i oko 100 zarobljenih.
Velika pobeda kod Kumanova je nagovestila oslobađanje Balkana od viševekovne osmanske vlasti, što je i bila svrha stvaranja Balkanskog saveza, čime su ispunjeni i ratni ciljevi naroda na Balkanskom poluostrvu u Prvom Balkanskom ratu. Pozivam prisutne zvaničnike i udruženja građana da pristupe ceremoniji polaganja venaca. Venac Vlade Srbije polaže državni sekretar Miodrag Kapor. Vence polažu poslanici u Narodnom sobranju Republike Severne Makedonije Ivan Stojilković i Miroslav Jovanović. Predstavnici Armije Republike Severne Makedonije. Venac polaže direktorka Uprave za razvoj i unapređenje obrazovanja na jezicima pripadnika manjina u Ministarstvu za politički sistem i odnose među zajednicama Republike Severne Makedonije, gospođa Rozita Blagojević. Vence polažu gradonačelnica Starog Nagoričana Žaklina Jovanovska. I delegacija grada Kumanova. Venac polaže i delegacija grada Vranja na čelu sa zamenicom gradonačelnika Zoricom Jović i saradnicima.
Vence će položiti i delegacije Republičkog odbora SUBNOR-a Srbije, Udruženje za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i Udruženja Srba u Republici Severna Makedonija i druga udruženja. Vence polažu i predstavnici društvenih i političkih organizacija Srba u Republici Severnoj Makedoniji.
Pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu hrabrim srpskim junacima i herojima Velike Kumanovske bitke, kao i svim srpskim ratnicima, oslobodiocima stradalim u Prvom Balkanskom ratu. Neka im je večna slava i hvala za sve. Poštovane dame i gospodo, obratit će nam se naš današnji domaćin, gradonačelnica opštine Staro Nagoričane, gospođa Žaklina Jovanovska. Izvolite.
Драги гости, почитувани пријатели, добар ден и добродојдовте во општина Старо Нагоричане, на местото Зебрњак, каде што пред 110 години се одигра големата Кумановска битка. Се собравме денеска овде, за да им одадеме почит на паднатите борци и да се поклониме на херојството на српските војници кои ги дадоа своите животи за подобра иднина. Нивното дело е патоказ дека секоја битка може да се добие доколку се има храброст и решителност. Почитувани гости, сакам да ве поздравам во моето и во името на општина Старо Нагоричане и на своите жители и да ви посакам топло добре дојде, да ви порачам да се чувствувате како дома. Старо Нагоричане е мала општина која од секогаш го негувала со животот, а особено ги почитува културата и традицијата на своите жители. На овие простори, со векови наназад, сложно живеат македонци и срби. Нашата врска со српската заедница е особено силна. Изградена е на взаемна доверба и почитување, толеранција и разбирање, така да ќе продолжиме и во наредниот период. Заедно ќе се бориме со сите предизвици заради иднината на нашите деца. Во оваа прилика, исто така, сакам да истакнам дека во нашата општина, покрај македонскиот јазик во официјална употреба, се користи и српскиот јазик, а во едно од основните училишта се организира редовна настава на српскиот јазик. Прекуграничната соработка со општините од Пчинскиот округ е на највисоко можно ниво, а исто така и со збратимените градови од цела Србија градиме нераскинливи мостови на пријателства кои ги поврзуваат двата народа. Ви благодарам уште еднаш на топлот и да посакувам топло добре дојде во нашата општина. Благодарам. Poštovane dame i gospodo, obratit će nam se državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Miodrag Kapor. Izvolite. Poštovani zvaničnici Republike Severne Makedonije, poštovani zvaničnici Republike Srbije, preosvešteni vladiko i časni oci Srpske pravoslavne crkve, uvaženi gradonačelnici Vranja i Starog Nagorničana, uvaženi predstavnici boračkih i udruženja koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, uvaženi predstavnici udruženja i organizacija i partija Srba u Republici Severnoj Makedoniji, dragi građani Severne Makedonije, dragi građani Srbije. Kada je 1833. godine čuveni Alfons de Lamartine šetao ovim krajevima stare Srbije, obilazeći Kosovo i Metohiju, završio je u Nišu, pored Ćele kule u kojoj je uzidano 952 lobanje srpskih ustanika. Bio je zgrožen divljaštvom i svirepošću turskih osvajača, ali i oduševljen hrabrošću, poštenjem i čašću srpskih vojnika koji su i pored takve odmazde imali snage da se bore protiv tog okupatora. Rekao je tada, neka Srbi čuvaju ovaj spomenik. On će njihovu decu naučiti šta vredi nezavisnost jednog naroda, pokazujući im istovremeno kolika cena može da bude te nezavisnosti. A šta bi tek rekao Lamartine da je bio u prilici da vidi sa kojom svirepošću su bugarski, austro-ugarski, nemački i NATO okupatori ubijali, mučili Srbe u toku 20. veka i pobili preko 4 miliona Srba. Da vidi Lamartine čuveni Ćele kulu od 4000 lobanja koja bi, da je sagrađena, bila visoka 1000 metara sa osnovom od 150 metara. Bila bi to najveća građevina na svetu. A tek kad bi joj se dodale glave nerođenih potomaka tih 4 miliona pobijenih Srba, onda bi to kula bila bez kraja. Na sve to neki nam kažu, pa dobro, ćutaćemo minutu i odaćemo počast. Ali gospodo, to nije dovoljno.
kada bi Srbija čutala samo po 1 minutu za svakog od tih 4 miliona pobijenih Srba, morali bi, gospodo, da ćutimo punih 7 godina i 222 dana. Drugi kažu, nemojte da živite u prošlosti. A šta je čovjek ako nema prošlosti? Čovjek je kao i drvo. Ima svoj korijen, ima stablo, ima svoju krošnju. Korijen je, naravno, prošlost, izvor života. Stablo je sadašnjost, a krošnja, to je naša budućnost. Ako se Srbi odreknu svoje prošlosti, saseku svoje korenje, krošnja budućnosti će se sama osušiti, a onda šta ostajemo? Ostaje balvan. A Srbin nije balvan. Srbin ima svoje korenje i hvala Bogu ima i svoju krošnju, svoju budućnost. Zato ne ćutimo i nećemo da se odreknemo svoje prošlosti. Mi danas ovdje svi zajedno sa braćom Makedoncima zalivamo korenje našeg postojanja kako bi nam krošnja naše zajedničke budućnosti bila što veća i što snažnija. Čuvamo i ovaj spomenik ovdje koji će naučiti našu decu koliko košta sloboda i nezavisnost jednog naroda. I zato se mi sa ponosom sećamo svih naših predaka koji su pre 110 godina na ovom mestu izvojevali briljantnu pobjedu, zakucavajući posljednje eksere u sanduku umirućeg Otomanskog carstva. Ovo je bila prva srpska pobjeda u Prvom Balkanskom ratu. I odmah posle ove bitke oslobođeno je i Skoplje, prestonice Srpskog carstva iz 14. veka, a posle više od 500 godina oslobođeno je i Kosovo i Metohija. Naravno da smo svesni da smo i ovu veličanstvenu pobjedu platili najskupljom monetom, životima srpskih mladića, životima tadašnje budućnosti Srbije. Ali nismo ovdje da tugujemo. Ovdje smo da slavimo njihovu hrabrost, da se suprostave tiraninu, da besposredno jurišaju do pobjede i da ne dozvolimo da seni prekriju njihova sveta lica, da ne dozvolimo zaboravu da nam ih otme. Jer čovjek može da pogine u borbi, ali umire samo onda ako ga potomci zaborave. Mi smo ti potomci koji nećemo dozvoliti da ovi junaci umru. Srbija želi dalje, želi brže, želi bolje. Spremna je da sarađuje sa svima, čuva i propagira mir, da pokuša da na miran način reši sve probleme i sve sukobe. Ali ako nam se zapreti oduzimanjem slobode, teritorijalnog integriteta i časti, mi svakako nećemo sramotiti naše slavne pretke, kojima se na ovom mestu danas divimo. Niti ćemo ostaviti sramotu ovoj potomcima koji stoje ovdje svuda oko nas. Naš je imperativ da u miru sačuvamo čast, slobodu i teritorijalni integritet Srbije. Srbije koja uzdignute glave koroča napred, grabeći krupnim koracima u jačanju ekonomije, borbe protiv bele kuge, stvaranju uslova za bolji život svakog građanina naše, ali i svih drugih zemalja u regionu. Opredeljeni smo za mir, saradnju, poštovanje međunarodnih normi prava i institucija i spremni da budemo deo sveta. Ali ako nam se kao uslov na tom putu ponudi da iščupamo svoje srce, Kosovo i Metohiju i da im ga bacimo pod noge, moramo im jasno reći: hvala vam, gospodo, ali Srbin ne zna i ne može da živi bez srca. Učinit ćemo sve da se za svoje pravo na postojanje, život i slobodu nikada više ne borimo oružjem,
na pravo za svoje postojanje, slobodu, nikad više nećemo se boriti oružjem, već ćemo nastojati da to uradimo čašću, poštenjem, znanjem, radom i vaspitanjem. Tako nam Bog pomogao. Zato neka je slava junacima Kumanovske bitke i neka budu sigurni da ih potomci ne zaboravljaju, a našim potomcima poručujemo da ćemo učiniti sve da srpska budućnost bude što svetlija i što bolja. Neka je slava časnim, ponosnim i hrabrim srpskim borcima. Živela Srbija! Poštovane dame i gospodo, sledi umetnički program u kome ćemo čuti odlomke iz dela Objava rata Jovana Adamovića, Bitka na Kumanovu doktora Voje Marinkovića i Na Kumanovskom bojištu Iva Ćipika u izvođenju glumaca pozorišta Bora Stanković iz Vranja, Bojana Jovanovića, Marka Petričevića i Marka Nikolića. Zatim slušamo grupu Izvor koja će sa vokalnim solistom Daliborom Mladenovićem izvesti pesmu Žali zare, a sa vokalnom solistkinjom Ivanom Tasić-Mitić pesmu Zadade se crni oblak. Slušamo i hor muzičke škole i njihovo izvođenje pesama Zaspanka za vojnika, Pukni zoro i Ovo je Srbija. Uživajte u ostatku programa. Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo. Ti od mene, ja od tebe, ja će idem nadaleko. Ja će idem nadaleko, nadaleko, Belo Vranje. Će se pišem u kumite, mlad kumita, Pa će uznem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem Čkupčinju Preševkazu, pa će pređem Vardar vodu Brškolemu, će se tepam stija Turci Arnautije. Žali plači da žalimo, kad će slunce da ogreje, kad će slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je. Ti da znaješ to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo belo lice. Kad će vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša. Kad će rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni toj su moje drobne sluse. Ponoć je davno prevalila. Širokim, srebrnastim svodom nebeskim plovi mesec nad poljem pokrivenim šatorima pod kojima se odmara vojska. Vatra pred šatorima pogasila se
I samo pokoja žeravica što zasvetli pod povetarcem koji briše preko polja i označava skori dolazak zore. Pod šatorima leže, jedan do drugog, vojnici pokriveni raznobojnim ćebadima. Noćna zima ih pribila jedno do drugog i tako grejući se međusobno spavaju i sanjaju o kućama, o deci koju su ostavili i poslovima koji očekuju ruke njihove. Sve je mirno. Samo stražarev korak ponekad odjekne u noćnoj tišini te kazuje da ovde ima živih duša. Najdarec se začuje iz daleka konjski topot, sve bliže i jasnije, dok se u praskozorju ne pojavi konjanik. Nekoliko reči izmenjenih sa stražarem, sjahivanje i odlazak pod šator komandantov. Delo je od nekoliko trenutaka. I onda opet nastaje mrtva tišina. Ali ne zadugo. Taman je onaj koga je konjski topot trgao iz sna, ponovo namestio glavu da zaspi, a noćnu tišinu prolomi glas trube. Uzbuna. Pod šatorima nasta živost, grozničavi rad vojnika koji se navrat na nos oblači i sprema, a truba samo pišti kroz praskozorje kao da žuri i samu zoru da što pre zarudi. Posle nekoliko minuta vojska je bila postrojena. Vojnici, još pomalo bunovni, nisu u stanju da koncentrišu misli, ali instinktivno osjećaju da je tu ono što se čekalo. Iz daljine se ukaza komandant na konju. Ide uz uvrstene redove, pa pozdravlja i prima otpozdrave. Komande pozdravi nalevo, nižu se jedna za drugom dok se komandant ne vrati prema središtu vojske i ne grmnu glasom polupromuklim i uzbudljivim. Mirno! Nastade tajac, pa odmah bude prekinut komandantovim glasom. Vojnici, sinoć je naš vrhovni komandant, njegovo veličanstvo kralj, objavio rat Turskoj. Nama je ukazana čast da prvi pređemo granicu i potražimo neprijatelja. Vojnici, odsudni čas je došao. Ja se nadam da se nećemo osramotiti pred kraljem i otadžbinom i da ćemo svi do jednoga znati da vršimo svoju dužnost. Pomolimo se, dakle, Bogu. Kliknimo, živeo kralj, živela otadžbina, pa napred u ime Boga. I opet jedan tajac, trenutni tajac. I onda se nebo prolomi od uzvika. Živeo kralj, živela otadžbina. Jedan put, dva puta, pa i treći put. I onda opet tajac. Sve uprlo očiju komandanta. A on oćuta jedan trenutak i onda, kao da se trže iz misli, iz neke daljine, ispravi se i poče komandovati. Mirno! Nož na pušku, kape skini, na molitvu. I očita Oče naš. Očita se onako kako ga čitaju samo oni koji su pred najvećom opasnošću. Kako ga čitaju na smrt osuđeni. I opet komanda. Mirno! I ostale komande koje je svaki izvršavao. A niko nije uhom slušao dok se ne završi sve. Onim tako prostim, a tako strašnim, tako sudbonosnim. Napred, marš! Spavaj mirno,
sam tvoj svileni skut. Čekam jutro da osvetli mome rodu put. Još sam budan, sa planina duva vetar jak. Čujem zvona, mome srcu znak za počinak. Bitkom na Kumanovu mi smo bili iznenađeni. Glavni štab srpske vojske očekivao je da će se glavna turska sila u Makedoniji prikupiti na Ovčem polju, da tu dočeka srpsku vojsku. Prema tome je udešen i ceo naš ratni plan. Srpska je vojska prešla granicu u 3 pravca, koje su sva 3 vodila na Ovče polje. Namera je našeg glavnog štaba bila da na tom pretpostavljenom bojištu koncentriše skoro svu našu snagu i da nadmoćnom silom uništi protivnika koji ju je tu imao dočekati. 1. i 3. armija imale su da se spoje i da napadnu protivnika s fronta, dok bi mu 2. armija ugrozila levi bok i odstupnicu. Prema tim 3 armijama koje su marširale, stajala je turska vardarska armija od 100.000 ljudi, koje se u međuvremenu prikupilo u rejonu između Skoplja i Velesa. Ona je imala da bira između 2 taktike. Ili da se drži defanzivno i da na jakim pozicijama na Ovčem polju sačeka združene srpske armije, koje bi u tom slučaju imale na svojoj strani ogromnu brojnu nadmoćnost, ili da pokuša da ih snažnom ofanzivom potuče posebice, operišući po takozvanim unutrašnjim linijama. Glavni komandant turske vardarske armije izabrao je, sasvim pravilno, ono drugo. I taj strategijski izvrsno osmišljen plan izveli su Turci vrlo energično. Forsiranim marševima, ostavljajući svu komoru daleko u pozadini, oni su za 4 dana uspjeli da koncentrišu na kumanovskim položajima svu svoju snagu i da napadnu našu 1. armiju na samom izlasku iz uskih dolina na širinu pred Kumanovom. Pokraj svega toga, i položaj na kome se utvrdila turska vojska da odatle izvrši napad bio je vrlo srećno izabran. To je jedan ogroman plato, skoro bez ikakvih terenskih promjena, koji se počevši od Tabanovca i iz doline reke Konjarke vrlo postepeno izdiže do iznad Kumanova.
tako da se ispred turskih položaja nalazio jedan potpuno brisani prostor od nekoliko kilometara širine, preko koga je srpska vojska morala nastupati apsolutno bez ikakvog zaklona. Prema takvom stanju stvari, Turci su ostavili po 2 divizije na svom levom krilu i centru, a sa 3 divizije, svim lovačkim bataljonima i skoro svim neregularnim trupama, to je sa skoro preko 60.000 ljudi, bacili su se na Dunavsku diviziju sa namerom da je odbace u dolinu Pčinje, pa da se zapadnom padinom Rujne bace na našu odstupnicu. Taj račun, vrlo pravilan, razbio se o uporan i sjajan otpor Dunavske divizije, napadnuta 3 puta većom snagom, ostavljena vrlo dugo bez artiljerije. Dunavska divizija se uporno borila do kraja i time je omogućila da se i ostale divizije razviju i eventualni poraz pretvorila u sjajnu i slavnu pobedu. Bitka kod Kumanova i po držanju trupa Dunavske divizije i po držanju ostalih divizija čini čast srpskoj pešadiji, koja je toga dana zaista osvetlala obraz i sebi i srpskome narodu. Po broju boraca koji su u ovoj bitci učestvovali i po svojim rezultatima, ona spada u najznačajnije bitke u istoriji ratova, a svakako je jedna od najvećih i najslavnijih pobjeda što ih je srpsko oružje izvojevalo. Zapalena
more tvoja deca odvedena, more tvoja žena obljubljena, more tvoja žena obljubljena. More kazuj Ago što počini, more što počini po Srbiji, more po Srbiji i popčini, more po Srbiji i popčini. More dosta sam se konjina jašija, more dosta sam se žene naljubija, more pišti pšinja sirotinja, more pišti pšinja sirotinja. Kad sam jutros rano, 3 dana posle slavne bitke stupio na polje što se prostire od Tabanovca do Kumanova, sijaše i grejaše jesenje sunce, kao kod mora, i ceo prostor, sve do surih planina, kupao se u svežem, blagom vazduhu. Bio sam razdragan, uzbuđen i goreo sam od želje da unakrst prođem po naše blagosloveno, otkupno, osvetničko mesto o kojem će narodno predanje da priča kao o drugome, ne slavnome i tužnome, već veselome, pobedonosnome Kosovu. Prožet pijetetom, punim svesti i ponosa, idem po strnjištima isprekrštanim i pregaženim ljudskim i konjskim stopama. Stopama što su ispremetane, duboko utisnute u vlažnu, suncem grejanu zemlju. Sunce me prati. Po zemljištu po kojem gazim, nailazim na sitne, još nepokupljene stvarčice, po kojima zapažam znakove očajne borbe. Gledam u učestane zgrčene stope, prazne fišeke, granate. Do nogu mi leži komad sapuna, pa načeti paklići duvana, pa zelena, izvrnuta turska kapa. Dignem je sa zemlje i gledam u tu pustu kapu. Sve te stvari u suncu ostavljaju oko sebe mrke, značajne senke. Zavirim u kapu. U vrhu njenom opazim iglu i oko igle omotan konac. Ta sitna kućna stvarčica ponese mi misao u daleke, tuđe krajeve. Je li on sam, polazeći u rat, zadeo u vrh kape tu sitnu iglu? Bojao se valjda da mu u putu ne otpadne dugme ili šav se ne pretrgne. I možda je na to više mislio nego na opasnost u koju srlja, nego na samu smrt. Ili je žena, majka, sestra, ispraćajući ga i grcajući, pomislila na tu kućnu stvarčicu i zadela mu u vrh kape, da mu se u putu nađe. I premišljajući o tim sitnicama, idem po bojnom polju. Krupovi, golomi topovi, ostavljeni, prezreni, nemoćni, zevaju u suncu kao napušteni starci vatrom opaljeni, a do njih puno sjajnih, ubojitih granata, ubojitih
ali izneverenih i ostavljenih u naponu snage. Samo oni i u ovome lomu imaju živi ratnički izgled, a svugde uokolo sa svetlim ašovima ševrljaju vojnici, kopaju, sahranjuju, nikada kraja. Poštovane dame i gospodo, pesmom Ovo je Srbija završavamo današnju komemorativnu svečanost. U ime pokrovitelja ovog veličanstvenog skupa, predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i organizatora skupa Odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, zahvaljujemo se svima vama na dolasku i učešću u ovoj svečanosti obeležavanja 110. godišnjice velike pobede srpske vojske u Kumanovskoj bici. Posebno se zahvaljujemo na svesrdnoj pomoći i saradnji ambasadi Republike Srbije u Skoplju, gradu Vranju i Udruženju Srba iz Severne Makedonije. Zahvaljujemo se majstoru trube Saši Ajdareviću koji je izveo znak trubom za povlačenje osmanske vojske, koji je tog hladnog oktobarskog dana odsvirao vojnik, junak i heroj Ahmed Ademović iz Leskovca. Zahvaljujemo se grupi Izvor na učešću, horu Srednje muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja, pozorištu Bora Stanković iz Vranja. Moje ime je Jasmina Stojilković. Do skorog viđenja uz čuveni pozdrav. Za Kosovo Kumanovo! Živelo prijateljstvo dva bratska naroda, makedonskog i srpskog. Živele republike Severna Makedonija i Srbija. Vidjet ćeš krajeve